Mayam Bukrumzari, Adam the Imbribasi Impact News ni, I Joyshree Usham na Impact News ki Manung Hunada Taram Nokchari. Ngasi July gi Aroiba Numidni, Haying Dagidi, August Thas, Yamna significant over Maruiba Thada, which Gadoribani, Habadi history de Matamda, Manipurna, British Tagi, Independence Pangivata, Indiana, British Tagi, Independence Pangivata, Adegi, Chaklam, Kongchat Zatkivata, Yamna important about Dukumatani, Aduna, Handaki Tha, Lakadoriba. August Powder, a quiz, Karigumba, Anoba, Amadi expect over Yare, Habagi, Adukumba, Tazaba, Amasule, Aduga Hose, monsoon session of Parliament, Kanasatari, Nasigi de Ajonta Okre, Aduga. Handakta inauna BJP goina MP Rajya Sabha gi MP oina khankiba a Sarda Devina mahaki maiden speech to pina bagida makta lakliba ningthaukaban mitsreis da adugumba che tharagani aduga mai matam do longna bagid mine appointment matam do niragani haibege adugumba khoina thazaba yaba pausu lei aduna mahaki maiden speech maki ahanba speech Parliament House ta Rajya Sabha gi floor da ngang doriba speech azi yamna important ba miyamna yamna expect to ba adugumba speech amadi oiri karigino haib matam da BJP Hanagi President Obi A Sarda Mana Hozik Rajya Sabha gi MP ore aduga mai main focus se nupi sing bu empower tauba aduga IDP sing moi resettle tauba se mai gi di yamna mastage da achoba role logani haibasi miyam da dum phonglok thun leibni aduga handai koi koi dana IDP sing una kibagi pausu lei aduga atay topa development na ngasi mag asi Manipuri Chief Minister Yumnam Premananda zomi gi mogi mi sing hozik Churchandpur dagi laktuna Manipur da Imphal da unaduna Manipur da peace ki da makta admaina wari sana bagi ngaki mamang da moi meeting loi kre habegi pause le aduna maru oina ngasi hoina focus tawdori basi karma mongi anoba change lakadori bano aduga hoziki MP Saragi magi maiden speech asina Delhi da leiba policies Manipur rom da karamaina influence of ngam gadori bano aduga hariba mahaki maiden speech dai za kari kari puklak pa yabage pukhat kadaba hardi mayam laikre Manipur ki conflict rehabilitation of IDP peace reconciliation border security illegal trafficking drug trafficking adagi illegal immigration ekis policy na chingba economy gi asina chingba mayam ma pukhat padi mayam di yare adu kari pukhalak dori bano kari hai dori bano mahaki maiden speech dai za mahakna Ozi Parliament gi pugning chinchin gadori ba magi wahai magi speech magi wafam asina game changer ma pur kadori bra Manipur gi political scenario Manipur gi crisis as reiza anou ohong ba game changer ma pur kadori bra hai bigi wahang asi mahai ba expectation asi miyam na dum gainari ngasi akhoi gi topic na MP SARDA'S maiden speech game changer with a question mark aduga akhoi gi panel members na ozado Dhanabir Laishram social scientist ozabu taram nokchari ani suba panel member oza N Satyajeet bureau chief UNI Ozabu Taram Nokchari and last but not least Oza Dr. Yumnam Premananda head of law department Manipur University Ozabu Taram Nokchari ngasi gi discussion hok dokcha baji ahan bada Oza Dr. Dhanabir Laishram lakchage Oza is a social scientist Manipur gi scenarios yamna manung mama mathak maka loi mak oza na dum khangbira bani aduga mamang discussion da zum yamma khan nainaba laikre adubu handaki di situation si ngasi maksu zomi gi mi singla ga Imphal da wari sanaba mase big significant am lai re duga MP Sarda gi magi maiden speech dai zaman pukhalak ya ba mayam mase lai kre game changer ama ora ka dori bra oza gi mothambi Joyshree khana bhai di kaino da khoi gi lepa amagi khwaidagi chawba magi body ji law making body ji parliament ni da parliament jina law making body khwaidagi chawni ado Si Parliament the President and the House and Lok Sabha Rajya Sabha ni yawi ni bako Lok Sabha jina lower house ni Rajya Sabha jina upper house ni ani sakti thona khena de adu financial matter di Lok Sabha na powerful hoi ko adu da si policy semba law semba dugi body woi ri bachida amuksu akhoi India gi context di yamna kanba American federalism daga di separation of power na judiciary ne adagi legislature ne adagi executive ne tonga loi leba Se American presidency house the Congress the Pamba Yaw Deva Magi kitchen cabinet and my secretary do not execute over. Ado Congress the Pamba legislators in Zizu execute over Yaw Deva. Zusainus my tonale, separation of power lay. India is in a loina almost Marie Lule and Madong Toba, separation of power later. That means Moida Sakti Amle Havanida. Law making Zu execute over Loina Baxia Avenina, Parliamenta Akwigi Tasena. Parliament that is a member mana tobige and toradi yamhena towe abzu lay adu luris India context di Lok Sabha si hoju se at present
Samga ni phum do member lay ni ko Rajya Sabha da na chani ga ni phuni pa lay ba pulam na chatai ma phuni pa ne ba asi manung sida UP de mi mar phulai ni aduga Rajya Sabha ga ni kunthama thoi ne ba amdra mar phulai je adagi Maharashtra da ni phuni pan ga trampan ga adagi West Bengal je khoi nak pada 42 ga ma 16 oi ba Rajya Sabha da 16 oi ba Bihar ju 40 16 ni ko akhoi da Assam ji na khara chaur hai ta re mana Tramari ka tarik ka neba Lok Sabha da Tramari Rajya Sabha da tarik akhoi da ni ka tani na adu lok Rajya Sabha ge amma adu Rajya Sabha ge member ne ba khoi ki midam keno na oibiri se ko sardan oibiri se hana juma khoi ki BJP ki president warami adu mana hojik se Rajya Sabha ge member warami na ahan bani mana ngang doi se ko ada my house ta ngang basi ju yam lei start question ga lei start question jina khoi ki direct orenoina aina hairaga mana pakhum pina doini unstar jine e raga pina bako adegi di short notice question lay urgent matter gi ko adegi 0 award without prior notice prior pidana notice pidana khoi 0 award ngang bu hai adune ba adegi di calling attention motion concern minister da my urgent issue du gi pukhalaga mangondegi kai tare statement je sik toba adu su lay aduga adjournment motion ga na khoi namu ta gi bido aduna kaidoge da khoigi business ki normal business ki tawum thokbudu tawdraga urgent matter da nei nabagi pot matang longna badu neba sigi mayam jingji da khoigi ahan ba maiden speech se madam kenogi sada gi lakada basi akhoina mayam na yamna pamnari se ngasai habibudu ma je IDP jing jam toy unaba maneba adagi mai mayum daga su tongan tongan nupi gi empowerment gi kari gi even angang unabaga je mai mayum daga unahadana ga loina tawba yam nupi gi ju khara thodang lo bhai tarena aduga IDP gi ju yam concern oiba aduna mana thamak matamda adagi amaronda nupi ju oiba plus point je ko aduga mai Manipuri context ju khara khangmanina thangpagi potu leibi ayna khalle aduda khoina kitang amu nuai trisina ko hanaju MP Rajya Sabha MP obiramba ningthau usna jawdu ju yam thammeba Manipur gi issue ma ju thamdabam te yaude ado kaya ta gi dem ta bade adagi MP akhoi gi keno su Congress ki ma ke digi bimol gi su haiphet dam na mong ta ta na yam phajan thamidana fight with speech ma yam ma adubu mapan gi khoi gi atai state sing na yam thagat na ba MP mo wei ma se ko magi presentation kari kari questions da ba adubu hojik se khoina hai ba Manipur gi su myam je na Joyshree na panbi du yam indina ko loina mak tu de address to ngam ponte na tra adubu khwai di maru ba punna mak tu da gi khoi gi chain reaction tholoi ba myam ji natana ba magi aseng root cause do adu de Santipura di loi phadoi ne ba khana chena baji faradi economy wagera blockade wagera kai loi hakdok to indina adu myam jing du leibani na santi porpa yabagi maram jida center na khara hena mieng sang na bagi pot pukhalakadra habagi thajana ba lei ko aidi somda joje hojik takpi gi bedo hojik se ching naga wagera kuki wagera koi mete gi wagera tongan tongan ba jing je magi una khona dana handaki august tha je hoji habi bedona yamaru ba tha mo ibani na masida kari mo phire ma logadra ga habagi thajana ba judum leba adun sigi laiba sida akhoi myam na ngai si magi wafam duna akhoi Parliamentary lebiriba ruling party da oiro maru oiba prime minister oiro home minister oiro moigi wakhanda kari gu makhara piba ngambagi oigadra adegi nupi gi side chu oibani na ko adugumbai khara something different ko atopa MP jingadi aduda leigadra kaina akhoi positive oine yengi yengubudi dubu yengsi kamai togena da luribdi mahut jam chattabaje se akhoi gi Lok Sabha da ni Rajya Sabha da ma chatpa hoi Nagaland go Mizoram go da mo to woi ne mo Sikkim ga jiko ada sigumba masing yam da bagi posidi kaya di importance ti lo deba kari noida horen akhoi gi magi house ani maki oina kari mo kanda vote si tawna pukanda masing yam bajingna UP gi moi pulabna chama ga trama thini Rajya Sabha ga Lok Sabha ga pulaga moi mi se UP gi mi ji loi thokra di house is azon to bagi mo ne lak to ji
aduna achouba mihu jam lebasing sin ngang busidi atena zu ya maru oina laweba aduga serious oina lawi aduga moina pam du tawde hone kaino da prime minister oriba any cabinet minister me am jing sisu moi pulap tu gi support lebanina siguma di yam tongnai adubu akhoi gi mi ani satpa ama chatpa tv gi screen da thibade yam wa masing kitang lik puje siguma di problem di yam wai adubu yengse kaino da awa du tasengna phajana tambanga maba phajana main dana address tawragadi mayam na feel torpodo within the ruling party ju oibanina ne with the ruling party la pada as a BJP MP oina wangang wangang doribra or Manipur miyam gi voice oina pukhat pada oina chakadoribra sisu question madi oli yai aduda yam Joyshree mana Manipur miyam gi putho ju ko akoi gi opposition ngang ba dumaina sauna react to wi mong natabada ware khole santi pur haningi ga haina yamna positive oina sungang modudi within the party or ju kasu kai dedana adu mai mong da lakadoine aduga hekta asuk kuiba sahi da smai tor posi kari gi no khot ki no gan opposition ngang ba dumai di ngang oe aseng bo potu piraga athu matam da miyam na pam posi por o gaina haibagi appeal to budo adu gum badana he na tor kanin loina na thoiba thodo wathok sing ji gi aseng ba real picture do adu gum badu udna na ba tor kani adu loina mak si dagi di khwaiden phabadi hoi parliament daga wangang ba hoi da maybe lok sabha or rajya sabha magi parliamentary procedure do yawa in written record lehu poni ko yam di maru hoya du lobby ga to busi yam maru hoye magi kraini khoi gi cabinet minister gi high ranking da lari bajing sina tabi ba mi orga di mihut orga di moina ga lobby to busi yam na ken woi ga leba influence to ga leba maram di influence is part of power ni dena se hoida prime minister wegera degi home minister wegera mana tongba togena khalamba mogi firep tu magi attitude beliefs emotion towards the policy aina haijabaduna change tawradi aina monde influence to boise that part of power neba adugum potu yengaga miyamna game changer as a game changer karigum khradi lakadraga ina khanabadi lei adubu yengse hojibokti ngang hai bangam de thamjage thank you so much oza mathang ki wanga se ha oza en Satyajeet lakchage oza politically yang pumatam da MP Sarda gi maiden speech se kyam na important oi bano aduga ma ki speech ma na puthor kadori ba issue mayam asina lakadori ba 2027 gi election as days karam maina political narrative to change am prokpa ngamgadage habadi Manipur myam ji ruling party da ne sauri bazaya mana kari da magda crisis resolve to ngam dribano habji paliba ruling party da pen da basi mayam laibani na magi speech raise as a BJP MP wangang bataragadi kayamuk yam na magi adudai da yam issue yam pukhlakpa ngamoi doribra but as a Manipur people gi voice oina ngang bataragadi magi party da ju khara chaiba but people gi voice to aseng puthok bataragadi thaja baje helakadorim ne this wise ozai mor kathambi a technical point han amda thamjage ba ko reality versus technical issue ne ba akoi gi hajuk anoba nipan kare ko anoba sabha gi makoi myam si anoba han hek karakpagi maiden speech hajigi importance se akoi gi mana ngangai bisi yam tena ngani han habada akoi yam kan expect to ba ya deba hada ma hadi kai gun hakada yam tena aduga ngang do matang haibam su lei matang se suppose akoi hojik se kanogi ma NEET exam gi hairona NEET exam khitang reflect to ngada bane ba aduda hapet to romba ma aduga masigi si akoi na subject of the debate haije madu matung da mana yam haina base ai se kadai di lak pano se introduce to ngai introduction se aduna Manipur da akoi nation do se lok sabha gi di moi ani se amne inani outer ni adubu rajya sabha the whole Manipur perspective ama michang mikhai nai da Manipur da lai jati podam Manipur hi chingtam pulap ki represent to ni ama khatang sina aduna madu pulap represent to what is Manipur haibasima start to do ne ba introduction machama aduga chanabi oina hana karami ba hana lerami me amdasu honor ma dum pine ai mamang da duwa mani opposition oresu aduga masigi bathangda khoi du yeng do se asing ba reality ga kamai to da hana sigi hek sigi mamang gi lok sabha gi election do anu busim yam lai ba lok sabha do ra sabha di am de ko lok sabha di pull up sin do ni pull up sin ba se ta anu ba kya laki new faces kya laki je chama yaw ba chani yaw ba chum yaw ba ya ba aduna maiden speech samam ya lakane ba adu yam lakpa kan se da kano se ombirla lok sabha gi speaker se man thaga nei kaina kan maiden speech ngai me am disturb to de lunch pung amada loiba se ani makhai bo ngang hale ba si keno to haibadi
opportunity pi aham thagak aham ihana yam nervous na ngang jab dhak launa first impression is the last impression hani ba matam du tu kholu election bi radi nuai te na aham ba changak panina mayam na su nuksina yang bi plus controversial oi statement ju pinati ha be tham jage ba aduga akhoi gi sina technically suni ko reality dari kamai to gen yang kanda akhoi gi hojiki nipan karpa sida ngang ki ba yawe ngang dir ba yawe ba mesi ngang si ngang ki ba yawe ngang gi loksel le ba Maiden speech election by yaw kay na kan yam controversial issue nga sagi ha do nit yam kan na debate tu ni chamba kay nung gi hari nga dari story da ba ya na irang thokpa nit ki hoji irang thokpi matang oina da na launa bi timing de maiden speech pisalu da na nya mayam se launa ba ma confuse chakre aduna timing ha ba msulei kram ka da ngang gi ha ba msulei aduga ngang ba se akhoi na ji thamja du sina ne ngang ning ba kan ngang ba ya di ha ba thamja ge ba ngang ba kan ngang je gi ha ba kan da tool sanam to oles lei ne ba Tulsi kari no, gari thoge te thau hamni gari da du thau doi ne Parliament ki di tulsi kari no hai matam da ai na ngang doi se kadai da ngang doi no kamai na ngang doi no kan ai na GM han speaker da pisan ne ai ngang je ge debate da yaw je ge ama da yaw je ge hai na pisal matung na speaker sina matam pira kan da Lok Sabha ni speaker song na chairman na ta ke deputy chairman India ki vice president sina chairman oi doi ni ko aduna moina permission che pira matam da mana wangang doi ne aduna akhoi anuba kari sida akhoi first impression is the last impression aham basida adubu India go na maiden speech je masi je whole world ne na basi yam nungai basi khwai de power maiden speech je India gi maiden speech kai noina khoi ne ba yai India gi parliament ihana na freedom phamatam ihana na ngang se Jawaharlal Nehru ne modu maiden speech oiden ihana na bich aduna ahing da barogi matung da trace with destiny ana Prithvi Pumana hojik naina bada khwai de phajabi speech ni hainari se Prithvi Pumana tumakanda anuba India ma hogole anuba mayon che kari no ni yam tenang matun da yam phajana ngang bado yam tena phajana concise on ai da kari tawdo ni introduction am pibudo aduna khoi ngasi naina bada ngai somna hangbuda introduction am pibudo adugumba ni khoi gi maiden speech che haibam thamjage ba aduga masi si hapet lakanda yam nungai ba ma reality da sin technical reality am yeng se ba akhoi assembly phamba parliament phamba se quorum mai molos laine ba quorum se akhoi meet 10% kumba sab adu tadi mi yang khai manga se num phamdoi ni aduna swai to kan se opposition sina kai gumba kai kana plop thoke ba yawe aduna ruling members sina always attend taw ne ruling members sing si yam attend taw ba takalik ti kai na kan mi su da na session 2 hadi izat mangda izat mangi aduna ruling kang bu aduna akhoi ngasi bori yang kan da Me 46% khatang uye hadi 90% attendance level se 46% khatane hadi member ayam yaw de ba anu ba si ki 2026 ki data ni ko aduga mi si ka 63% attendance level se 75% uye ba aduga masida khoni yendo se state macha ga ne aduga party am kajarak to basing se mun yam kai ba suppose akhoi gi nam 100% yo ba MP yaw adum ka ba Masina kanano hai kan RLD RLP adigi moise kainone ye ke hatara 100% way kaino mo gi lebak tu gi ai se thanda chapani na ngaho de ya de na attendance to bodo adigi Uttar Pradesh yang tadi Uttar Pradesh ko jan thabe de ni marfu do tangkham lak to su khangwe ba Manipur am khatang lak tam ne ama khatang lo khud na chalho da di Manipur laktri Manipur absent hai do ne ba adon Manipur absent sida khoin hoji yeng do si ani ne ba Lok Sabha ka Rajya Sabha ka se Rajya Sabha ka siga Lok Sabha ka khena se Rajya Sabha sina ne Manipur represent taw ne Lok Sabha se mi ama khatang oi bani ama khatang oi su Manipur se pura represent taw ne ma se Manipur ne chali se mana chapaka ji akhoi no hai sina ne yare kai yaw bi yu sina si apilam taw se ma yaw da basida chi represent bi yu aduga masirgi aduga another reality amna kamai to kaida akhoi gi sum data me se yang ka da ne ruling se question hangte participation ju wali minister ba suya yaw discussion da aduga hanagi union minister amna su hai ki bane Manipur ki aidi Manipur ki tanja lura phaw dai wang ngang ki de kai na kan union minister ne hai ki bane Manipur ki represent of matam dra kai ki na kan ma minister oi bane na minister ai khumdong miduna question kamai hangdu no haina aduna minister oi suwa ngang roi aduna hojik chali ba ma khatang se mathanda na Manipur ki face na yamna responsibility mai soldier yam jawi ha basi ma thamjage ba aduga hojik ki je khitang yeng kan da ihana na khoina yam kan na mayam na tawna base ahan ba ka base Manipur ki di khangde parliament ki di assistant PM assistant P ba hai dina Lok Sabha da kamai na tori sige assistant ma hap na ba toro PM
mi ma thamba yai ba tor pi ne ba go mena lok sabana su pi ne ba adu ga ma se yam toina manipur chalaga manipur ge praja se unaru ba na an hek oi ban mi sidagi ne mathanda na te ko mi ama su yauna ne mapun si yu free travel pi ne ba train da first class da chaning ma kai chalo india gi manipur na te ko whole over india da adu aeroplane di machine limit le ko kuntha mari kuntha nga de ge na constituency kan adu le jang hojani kuntha free da ni ko adu mapun si chupagi whole india se koira ga ne khangu so se ground situation chalu adu ga mani se liru law haina mo da ground of interest le na ba opportunity bi su pi ba plus akhoi gi anu ba lak pa kan se da official office am su le ba parliamentary haidi masigi rules mayam se tools mayam se da yana na mun pi ba tools se yana ba da akhoi gi ka do internet facility gumba mayam se pi ra matung da akhoi gi kamaina hangdoi no tools sai se ojang sa hai gi ba do kari to ba ya de question hang matam da question hang ba si ani star question ani star hai se ko star hai se na kari no ani star hai se na kai no ka question ja ina hang ni na hang ba se adu ga masida khwai di kana do se maiden space ki matung lak da question hang se lak to ne ba question je no da kun de ge na star di kun de na hang ya di kai no star da ai no khumak ka do ne ba minister sina adu pung trama thoi de na baro sina matam yam lai ti adu kun de ge ne lokal do ba star se adu lottery to do ne ba adu di ai da kai wa hang ba je khum ba gi opportunity phang ne ba minute pung amani na adu an star hai ta di return do ne pirak ka ne ba ai na hangu ba se adu ga magi yam nungai bam na ne manipur ga maga yam khena ba sina hojik pi ki statement se within 24 hours ta ne ji on pirak ka ne som na ngang bi ki du sini soi ba khot pra ha ga immediately website ta publish to ne ba adi hojik ki lok sabha rajya sabha se hek hobo de 1951 de ngasi phok se I sansat ha ba ka chap chap bi ka khra madu loi phang ne ba aduna loi to khabni na aduna asidadu oi de ngang ba ya de ba aina adu ngang ki adu to de ka se loi ya de aduna akhoi hojik appeal to se tool sing se phajina sina view ha ba sima ha ha jage ba oja hojik se ahan hoi na monsoon session da as MP or matung da soru ya do ne maiden speech de pizza roge ha ba su ya ba za la na traga maiden speech pi ba gi matam do kari gumba chairman na pirak ta ba su legadra akhoi gi yam pharak tari se manipur gi peak of the crisis ta na lok sabha da akhoi angom gi oja bimol nga ma da ahing matung na pi pirak ta ba su yawe ngai ra ga kari gun ha kan da ne som da ne speaker somna chairman jam chawe ba mane pirak tari sungang ang yati even maiden speech ki chance bo pirak ta ba ya maiden speech ai sidi kan ni sahi taruk tura amutang ding ngang ni dana adu maiden speech oi ding adu handak sida oi da ba ya de ha ba lei ha da ba lei ke ba ai sahi taruk oi du ne ba lok sabha na government kai da di sahi manga da handa ba ya ra sabha gi de kai da ba lei ke ba 6 years se continuous oi ne sahi taruk mong da sahi le ngang ni dana adu maiden speech oi du adu manipur gi crisis manipur gi scenarios yam top oi ba adu ga BJP gi MP zu lei ra bani na kari gum pirak ta ba tar ga di masi miyam da ke na saun ba faun ga dori bra di mai game changer na ta bi da kari namakta ruling party na dum kari chance pi da bano hai ba center na kari gi minus hana bano hai ba gi amma question mo lakadra uza akhoi gi MP hajika akhoi da haisina u bani ko sina u da bam su lei ba kai na ka committee am lei ba nahan hek oi ba ga sardana ai adu gi committee member oi re na thoi se adi akhoi gi suppose parliament has gi power assembly se power se akhoi na ngasi sin ri ba paisa me am je moina yare sin ro pi ra ine ba voted in charge and ani tong khadok teni ko voted sina election vote toroga thada bro charge sina suppose akoi gi vote toru su ya ba suppose kadok assembly gi budget kumba raj sabha gi budget sorry raj bhavan gi budget kumba si discuss tong la die ba asum mesti tong ana nei na atai nei neri myam se masi da lupa ma kadai chakrage manipur gi IDP gi thum gi khangdi ama khangdi center na thadari paisa myam se kadai da chakrage se man hang ba yai ko se to ba yai ha si open da na te ko committee myam du da takai ba yai ba lupa buk aduga masi gi committee myam se power se document ko ba yai phamedana aruga yam ing tamna harak to ni yam lemna sige chesam to yin jege harak to puthok ti apone committee sida aruga pirak tredna masika na to boro madu nu pa nu bi ko khol wai ko wai ai ne adu committee mem se kam powerful loge se phajana sina ba yai ha be se ma tham jage bhaji ruling party ki se akhoi yam kan ki sina hana ge train ga anu ba train ga ha yang kan da prior to 2014 ruling mem se wa nga me ba question hanga me ba manipur so assembly se yam sathi nu ai me ba और हौजिक्ति नुआइते से कई तो रूलिंग मैम से तुमिन फमगा तुम लेग्रे वांगांग दे से तौदरे अखोइन हाइना अखोइन याम किरिसना हौजिकि लेंबिरिबा एमपी से रूलिंग नेबा अदुना मयाम न सोमनो जे हंगिदो एक्सपेक्टेशन या वांगबा
asomdana mana yam thawai yam yaujaba chat di unajaraba adu ga cheri su pisan ba yam ngang jegen sungya yarakta di kari upai center da thazaba le hidra have question ma upai sungai le ti kai ma pirakta di upai sungai le ti adu piradi phai have thamjage ba mudu pirak kan da ngang doi ni adu bu masi ngang ba se akoina thamjadoi se phajina prepare to biu adu ga nung ma question manga yam khara ne Lok Sabha Rajya Sabha da nung question manga question tara hang ba mi no question manga hang ba yam khara ne every Manipuri issue da every detail te sum hang ka doi ni written da sum pirak ka doi ne ba adu ga masigi chathaba se akoina yam nungai ba sidang chathaba sida activity se akoida nganang chabe ne na dum follow up abum su change ba follow up te kamai to ge da akoina yam to sina da ba suppose government kai doi ni government kai sina kamai kai ga yam to ina sina da ba tulama le censor motion ne na censor motion ne sina kamai to ge suppose akoi ki home minister na Manipur crisis kai do na hange ngasi question da man haire illegal immigrant ngi ne na mathang da na ama haire ahum da na ama haire madu da MP sina kamai to ge da kai kan da lok sabha da hakim na lok sabha ki MP da kai to ge ha kan da censor motion thangat pa yae ba somna aina hang badu oi da hanjana jan ngang se oi da ngang ba ya de house da di okay hanjana jan ngang se soi de kamai to ge censor motion na se vote tong na doi ni ruling na de ngam gi ni ko ai mi masing yamani na adu su debate tawdana khotana Manipur issue ngangna hoba motion ma thangat pai se motion ma thangla din mi nung ni khanar ko yae ba aduna censor motion gum ba thangat aduna tools mem hai se censor motion adigi ngasagi akhagi hoji up to sinari ba 268 267 haidi hoji ke keno se haying siba pura adjourn tok thuasi loi tok thuasi aduga sidang khanasi kana thangat pi yae ba sardana ko ngasi rum pisan bi chi se hari madu 267 267 sida ne ngasi che pisan be sadan akoi Manipur se yam ware kem tok dare masidang Manipur sidang nang khanasi agi maiden speech da Manipur dang khanasi ne che pisan be yar yak tab ji khangde pisan badi yai ha je thamjage ba masigi tul mam je phajana sinar kanda madu pirak tadi mon mem sauroi kai no ka speaker gi deputy chairman aruga deputy chairman ga speaker ga na pirak ke moi de chung chebe ya de moi de full authority piye ba aduna akoina mo de judges da ko chaina de dana mo na phami de judge gu mani chaina de aduna akoi constitution ni irmamni upai leite adubu mana tawgedi inside outside ta tools yamna pi phajle sinari kana ba leini in thamjag thank you oza mathang wahang se ha oza Dr. Yumnam Premananda lak jage oza how hoziki MP SARDA gi magi maiden speech masi kyam significant oibano aduga loina na not only MP SARDA but Laiba Manipur dagi chakiba MP mayam je moi na Manipur crisis as resolve to the mogi role je kyam chawbage MP bimol na yamna parliament da pukhat pa ngang bas mayam ma khoina thengna da badina te adubu ADN Manipur gi solution gi damakta di kaimta to birakta bra habigi pen da badi dum lei aduga sizna parliament gi ore Manipur gi state assembly je kari gi kaudribano habigi question zu yam chaun lei ngasi mag all Manipur nupi marupna karigumba state ki legislative assembly je kaudaba tar dia kan ba khongjang changsing gani ne hojing ha ki mamang da dumai protest ki bege dum pause le aduna house a discussion tauba asiga ground reality da thawak pakalakpa si gi importance aduga MP sing importance ozakra highlight to you hujiki si adum khana ba yaw po ni ko MP na puthoi sam phare ngang dinga da hana khon khana thon sini importance haibu adu ai ba hajo di parliament gi member ma parliament hai di president India su part of parliament ni aduga house ani siga ana parliament ki members sin sina ngang ba yabagi limit leite ka yaw ha kana constitution gi article 105 ke clause number 1 si yaw doi freedom of speech in the parliament aduga mogi matak court proceeding parliament mana board ka pi ki ba court ki ba si kari mata court proceeding to ba yade adugi proceeding makha da ne khoi gi national round na thu national round si minority government rule dori ne tawraga mana parliament da Jharkhand mukti mocha kangu du karu manga pi ba ka pe du yang khong de khade pi raga no campaign motion bo thadari ni Jharkhand mukti mocha JMM sin sibu siren kangu sina aduga hayin kona lakhubai patak sitting case nem layo ka adu kona supreme court kai right tar ka ga da khoi gi bribe giver are immune aduga bribe taker na liable oibo adu ji gi sibu siren gi mi mari manga MP du ma adu na di liable oi hore aduga national round sin thokri ne adu hojik overrule tawre akoi sita soren ko ba case tu da hojikti bribe giver su bribe taker su parliament to bo kai se masi 105 ki protection phangoi haina hojik supreme court overrule tawre aduna aina haijeri di ngang ga di yang ngang bu yai ngang ha ga di yang ngang du su si bo ne aduga hojiki se maiden speech si asukri mati maru oi hada anoba ranking da yam power si mahua moitra na
2019 da ngang mo sima phawi viral oi ade Priyanka Gandhi Badrana 2024 jam phawi adagi di USA gi House of Commons da masi phawni Hedy Ellen kawi mana mapi ga tar ngang moi tax regime gi my own party gi mathak sima aphaw oi to to gi mai to be to to roi chanabi da akhoi di India da lai si di medal speech da mi khar na tan atai di non controversial oi ni mai speech controversial ngang isam jamna sida sadi da non controversial oi ni aduga magi main theme sina akhoi gi magi predecessor mayam si madu press tawba thakat prime si thakat chari adu thakat chari ada thakat chari han obiram thakat chari lena press tawni aduga ahum subadana ma se constituency focus haidana constituency di Manipur di lak whole Manipur si mai constituency ni na constituency focus na sumaina chanabi da India gi akhoi gi custom and practice sumai laiba aduga mi kharadi masi ga khoi gi protocol si thugairaga ngangba yawe aduni aphawba ai madi magi shirida maiden speech da kaisu mana mai party huloyo yam noi je ngasai khoji ki wakhalon da controversial oibang amta ngangoi aduga magi predecessor mayam si press tawani aduga mai constituency da focus Manipur gi wari khar lead leidran ko khoi chako thorang kari kari Manipur gi itihas adi culture ga ji khar sokba amai tawba si chani aduga mai protocol si thugairaga ngangbu su yaur kani masi mayam si mini kya phangni adu ada tawbusina akhoi gi rules of procedures and conduct of business in Rajya Sabha haidu lai ko article 118 ni makhala semak toini adu gi makhala loi la ni aduga ngamu ngangi yam khang yare da ngang ha ga yam ngang dare ana hojiki pot da yam kan di I still believe yamna tactically tawga ngang borom taw phai magi party du da ahan badu da party gi mathak ta critic oina tawdi ei thajabati wa leba ko masima lei ade amana akoina sum thengna bada sarda si asengmadi maming si yam phajaba maming ni ina hajabado masi sanskrit mai arthama lei hindi da arthama lei sanskrit da di akoi gi kanu haine akoi goddess of learning kaine ade saraswati gi maming si sarda kawai learning gi adagi di magi wisdom gi art ki si goddess ne adom ga chala di yam ngang ba yare ne adom da putho ga learning gi adagi di ngasai gi ka haitare wisdom gi som da sangselati adagi shakti ju ai sanskrit da sarda se shakti means akoi goddess Durga si ne ko adom gi mai maming si yenga di yam ngang ba yare ne shakti gi matang adagi learning gi adi kari ke leina ko si posima ngang ba yaba aduga masi phajada ba masulai marathi da di sarda haraga di chameleon koi one lizard to masu homu aduna marathi da botany da sulai pambi magi mami su koi that's different thing aduga overall yenga de akoi gi di hindu amuso sanskrit ki philosophy do la ka doi ne ko adom da la ga di yam ngang ba yare ngang haning basi adum party ki against ngang da su party na tauri he na taur su phani ka na adum da tawbi ai na internet this person gi party na sumai tawna karor sahum pirakhi samai pire mai pirakhi masin di kona da barina karo du lising hum pibire di phani ka na phajana ga mai na putok ngang bi ai chaiba na tabada adagi di maroi na khoi kanu chi ju resettlement gi unless and resettle tawdaga di Chuchampur si maitai gi original inhabitant of Chuchampur ni maitai se more se sigi politics khoi resettle tawum changi khoi da Santipur se harga di ga na pusalakpa adi NRC gi tawri basi highway ai adi illegal immigrant mayam adi suspension operation ngasai gi do August se sku mati maru oi 15 August ki wari ni natra adagi di Manipur 14 oira member kan su highway 14 ju oro 15 ju oro adagi di khoi 13 August sam su leiri petoi day masu farsi to hatu haching sung yaw de ni demo mare ba ning ba ngam ba ka ta awang ba thaki adagi ama sung yaw ba 22 August sai sina kai no suspension operation tripartite oiduni August se sku mati oire August si aphaba brilliant gi phattaba harga na suspension operation Manipur gi root causes of the conflict sigi mi hat pagi adum agreement sisu suspension operation sisu 2005 su August ta tawgiba asar ma tawido ade tripartite si 22nd August 2008 adum yenga di August si aphabaga phattaba anina yanaba ai gisu birthday ni August 1 pok tu je pokrabani issue me am leina is harana magi speech ta dengak si thagat pa khatang thagat ba oina tawba or Manipur reality ja sing puthok padi adum wahi do thagat laga puthok pa tare hai raga di thagat laga election be thagat tigi bije bai se thagat listen adu no phaja doini direct at the critic oina chaiba si di mina adum yara roi moi party na pukhalak ta ngai party against ngang bai ki ngang oi kanam ta ado thagat
थागल मरक अमम थेप पे सिदी हाइबगी मखा पोले पार्लियामेंटरी ना कोई हाइब थेंगना किदो पार्लियामेंटरी इंडिया हाइब लेयो को होजे पार्लियामेंट दी लोन ngang लाइक मणिपुरी द ngang बसु यारे इंग्लिश सु ngang बसु यारे ngang सु मणिपुरी द ngang दो अमु हंदोकना नि दन को सुइ छांग नंबम चंगी को अदु डायरेक्ट अदुम इंग्लिश द ngang नु फै एव खंद नत्र हिंदी द ngang फै हिंदी दु याम खुलोय दरगा सु इंग्लिश के हिंदी गा तंखाय तंखाय मिक्स तौ बसि चनरे कोई सेमिनार तौ ब्रांडेड मोड एंड ऑनलाइन अमेरिका द यावरे कोई स्वाकंद फिजिकल द ngang माय तौना ब्रांडेड मोड ता अदो जाउजी राज्य सभा के फ्लोर दस माइना ngang बसु क्यामो यामना इंपोर्टेंट ओइबगे मसीसना रियली अखोइ द चेंजेस प्रोपोगम गदरि ब्रा करिगम मयाम फजा फजा पुखत पतारगजु थबकता ओंथोरक जस्ट हाउस मेंबर्स सिंग तारग दुम लोइसन गदरि ब्रा मसी केनोने मागी अखोइगी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर ने स्ट्रक्चर से अइना हाइजखिबदो अखोइ फॉर्मुला से कैनो का इंडिया सी सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने को सिगी फिलोसफी दे कैनो को 3 टायर ऑफ अकाउंटेबिलिटी अहान बदा अखोइगी सिविल सर्वेंट्स आर अकाउंटेबल टू द हाउस में पार्लियामेंट अकाउंटेबल होइदोनि लोइना सॉरी सिविल सर्वेंट अकाउंटेबल टू मिनिस्टर अकाउंटेबल होइदोनि मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू द हाउस मींस पार्लियामेंट इन आवर केस अदुगा हाउस इज अकाउंटेबल टू पीपल नेबको अदुगी जर्नी दुनि अदुना हेदा पार्लियामेंट द खरा परफॉर्म तोबसे आउटसाइड द पार्लियामेंट याम तोबे इनसाइड द पार्लियामेंट परफॉर्मेंस सिजु दका लेदनको हाइदी पार्लियामेंट की डिबेट यावबुसी याम दका ले डिबेट टू द यावरगदि मास एमपी एम ओइबगी मागी काहे तारे ओइबम तोहम तो मथौनि पार्लियामेंट है लो जो सेमदोइनि सेमगसु मादी डिबेटिंग फोरम नि एनी इशू असिदा खनबा यायबको हाइबो हाइरगदि ngasa हाइबिबदो माइना अखोइना क्वेश्चन आवर अदगदि जेरो आवर काइन स्पेशल मोशन गायम तौ यारेदा तौ हाइरगदि केम तौदु याइनको अदुना हायें ngasa पार्टी की मागी लूरिंग न खरेम फंगनि पार्टी की कोटा पीरी मतम सुसु ngang कायना अदगदि फ्लोर की लीडर ओइदो सीपी बगाय लै अद कयाम पीबिरकदो खंगदे अदु माना तरगा ngang हाइरगदि ai ngasa हाइजबदो खरा फजना well prepared to ngang sentence manga ngang masu faja sentence manga da ngang aduna khoida pandoi natro karigumba handaki session se is a wangang by chance pibirak taba taragadi manipur je pura na thai biren logodori adudi magi makha pole koi sada na mongunda magi party ki leader the house ki my party through the lakto ne cp doi ne ba ngang je ge permission logdoi ne ba ko ado adom da yenga mana matam do longna ba hona ba tare aduga ngang ga di minute ani dang pibira ko yam forceful na ngang ba forceful ko zabi mol hoi do mana ngang di yar zabi mol opposition ni na ma di ngang ge thola de I want to ngang ba ai tholai ne ko ada sadana di adu makti oi roi my party against ngang ngamoi ba ko BJP ki di hu tholai sing my party against am ngang di na ko akhoi mamangi akhoi gi honorable MP sana jaubuna khara ngang ge to mar makta tap tak na I adu sumana soidana ba ina I du pa ba na te mai do पाप सारी ने कई कांदा पार्टी अगेंस्ट ngang तो याव एबको अदुना हलक्ति खंगदे वरी अदुना सिगी पोज खतंग लुइए अदुन लुबनिना ओपोजिशन नतबनि मागे रूलिंग नि माना क्रिटिक ओरेबदी मदु प्रोटोकॉल द यादेबको यादगसु मदु माना टैक्स सिना बतारे कोई लोग मोला टेक कवि TACT टैक्स सिना बतारे अदुगा याम नाना बुखत पे यानेबको अदु बुखत्रगति दुम बुखतबि इशू याइदनको कोना पामिति बुखतपतुनि कनो मणिपुर सि सिदगिन वाबा लेबाक्सी लाइबा है याद स्टेट हायरसिनी सिदगी वाबस इंडिया अमत लेत्रे पृथ्वी द वाब जानते रवांडा नुवांडा काना लांग तौरिस असिबुदि अखोइद सरुक साम हेलिन अखोइद लैंडलॉक एरिया नि समुद्रसु लेते कलाइदि पुरफोक्तु हौजि ब्लॉकेट बोरांग मरकसिदा अखोइदि चाबगस युमद हायरबन नोमद सराम दं चारसेन अदु खलेगना 50-50 लेदना को चादौदुदंग अखोइ चामस को मन ओनगदरा खुजाई को मम ओलगा वाबै सांगसे याम अखोइदि वादे यामने वाबा मी सारा हेन मिसु लेरबनेबो को अदुना वारागदी क्राइम याम थोलकनेबो अदुगी पोस्ट अखोइ खंगदबने सिगी मतंग सिदि MP मना साइलेंट स्पेक्टेटर ओइना I am participating parliament proceeding in the yaro sida ngang opportunity thigedabne now or never as kawya diko now or never natana ai tumina lerage ngang roi haibadi yade yes party gi mana BJP against the BJP sarkar gi mathak su ngang ngamoi we know it tawrigum sung policy program du mana yam nana yam phajana no phet tawraga asai khoi hai goddess dugra dona shakti ki type ngang ge habra natragana akhoi gi lakshmi do ma saraswati do ma na yam ing tapna leidna ko saraswati di kano thambala nganu rakam tum na mai phajana yam ing tapna ngang ga mini ani du da mayam sumbat laga ong shanti manipur ji si oire ko is mayam da message ma pier ga di manipur gi situation gi matang da pukhat panadi phani by any means pukhatadabni habi wa famdin thank you oja matang ashore da ten ba commercial break logjage break in matung da MP SARDA'S maiden speech game changer makhata na khanajage